Merci, salam alaikum. Nawna Selli Sawdani depuis Conakry. Ngaren salmina nokko kawndon. Bonjour. Merci. Good morning. Nous Diallo Jambrouya. Hande kadi de mari tem kelluɗo ko ɗum Allah muuyi. Bon ment. Merci. Nous sommes ensemble. Partagez le live. On va se partager des idées. Soumayon commence chez vous. Merci à tout le monde. Fatoumata Baldé depuis la Belgique, notre sponsor, merci pour le soutien. Ousmane Ba, Oussainatou, Mamadou Diallo, partagez Abromanso, nous sommes ensemble aujourd'hui encore. La mauvaise habitude qui consiste à se sentir offensé partout. Jikkinorgol jikku bonɗo, tañƴinagol kañum fow ko gaño ma kala ko goɗɗo haali ko gaño ma kala ko goɗɗo waɗi ko contre ma. En ala yewten ɗum ɗo. Merci Ousmane Ba, Thierno Saïdou Diallo. Merci pour le soutien. Fatoumata Baldé, ma soeur depuis la Belgique. No heewi yimɓe ko ni ɓe wayi. Il se sent offensé partout. Goto kala e meɗen no gasa hawrodiri e yimɓe wawɓe ni. Merci Masalou Diallo. Good morning from London. La mauvaise habitude qui consiste à se sentir offensé partout. Kala neɗɗo wurirɗo ni a wuri e aduna mo tampata. An tawata kala ko kesiti ko fiima ma kala ko kesiti ko contre ma. Là tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ba Thierno Amadou. Goto kala e meɗen no gasa huwodiri ma no jeydi ma weldi ma gollidi e neɗɗo tawɗo hiɓe weli moninde, hiɓe sewi gacce gonga ko wiyete ɗuuɗa waɗaji. Huwodirgol non e neɗɗo wawɗo ni no metti fi honɗum kala ko waɗuɗa ma kala ko haaluɗa ko probléme. Kala ko waɗuɗa ma kala ko haaluɗa très facile à offenser. Wata ɗum jiɓe hara e neɗɗo on, c'est à dire ko goɗɗum woni ko manki e makko. Y a un vide en lui. Neɗɗo on hara mi oy wa termus, a yi termus no laba mais sa konkimo seeɗani ko woni nder tan ko fusi. Sa ibe goɗɗum dérangeay mo immorde e meɗen ko tawata enen e miija a tañƴinaki a habbaki sifa ɗin ɗon piiji no wawi dérange de goɗɗo. Ko jikku suuɗiɗo nawnare nde yimɓe ɓe ganduɗa fima. Wona nawnaje ɗen fof goɗɗo hato jini e yawgol waalo ƴetta ndiyam ma pikirje ma comprimé ma lekkiɓal. Nawnaje gono ton ko jikkuji. Nawnaje gono ton ko jikkuji. Ko ɗum ɓura hana on ari sansugo. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o addiri nelaɗon ko ya go'o ko ya sendidir ɗin jikkuji ɗon suɓoɗa jikkuji wonduɗi e cellalɗi. Sikkugol kañum kala ko kesiti ko fimum. Sewugol gacce ɗuɗugol waɗaji. Wona piiji ɗin fof goɗɗo duwa wullitade, na piiji ɗin fof goɗɗo duwa piirude, na piiji ɗin fof goɗɗo duwa dartade.
ɗi piiji ɗo fuɗɗantoɓe tuma ɓe sikki hara yimɓe ɓen no contre maɓɓe. Voilà, si tawi a waɗi ka hakkille ma aduna on no contre ma, aduna on yiɗama, ko ɓuri hewde kon ko an woni contre yimɓe ɓen, ko a woni yiɗa yimɓe ɓen, ko réflexion gurdam ma ɗan wonɗa yiwde. Jama on yiɗala, jama on no contre an, jama on no ñowdela, jama on no haaldelan ɗum, sikkitagol ɗum jama on, probléme on na e jama on woni, koko woni e ma kon wonɗa naɓande jama sikkugol aduna on fof no contre ma, en réalité ko an woni contre hoore ma, hiɗa haɓude hoore ma. Donc nde wonno an hiɗa haɓude hoore ma ko a goɗɗo e aduna o, ko be ko ko woni e ma sakita ɗum ɗon e aduna o, vibra on énergie, l'énergie négative. Ko ɗum ɓe innata ka meɗen su'u, yimɓe ƴetta ɗum naɓa kam bilew. No, su'u ko bone woni e ma. Si bone no e ma ko bone tun yiyata aduna, ko bone tun hewtinta yimɓe ɓe, ko miijoji sohɗi tun naɓanta yimɓe ɓe, par ce que no e ma. Miijagol kadi ko moƴƴi koko ekkitite, miijagol ko moƴƴi, tañƴinagol ko moƴƴi, yelagol ko moƴƴi, habbagol ko moƴƴi, ɗum koko ekkitete goy. Amma ko boni kon ça vient naturellement, miijoji bonɗi, miijoji somuɗi, ça vient naturellement. Désactive gol, ittugol ɗin ɗo remplacera ɗi ɗiɗa, ça c'est le travail. Kono noon a anday taw hiɗa nawna. A anday taw hiɗa nawna. Merci Soperejo Foutanké pour la contribution. Abdourahmane Bari, merci depuis Chicago. Ɓeɗo yiya aduna on ko traite wonande ɓe, ko sonja wonande ɓe. Ɓe sikka aduna on no méprisde ɓe, aduna on no hayfini fiima. Mais hara en réalité ko manque de confiance en soi woni e maɓɓe. Infériorité, médiocrité ko ɗum woni e maɓɓe. C'est-à-dire ɓe ala hay hunde ko ɓe wawata sendodade aduna on ko wonde nafoore. Par ce que neɗɗo sa woni e hakkunde société on tawi wona a nafowo, automatiquement a wona e lorro, a wonata a nafata a lorrota. Non, si tawi wona kan nafoɓe jeeɗa a wona e lorro. Si tawi a nawna ko sikkata ko attaque ji ko gordo garda, tu vas ignorer ça. Wona au dessus hara haaju ma ala e ɗum. Mais tawi noon hiɗa nawni o nawnare ko haalden ɗo, la mauvaise habitude qui consiste à se sentir offensé par tout le monde, wallahi kala ko kesiti hara ɗa ronditi. Ko ɗum innata un sentiment d'infériorité. Tuma tawi estime de soi ma on n'est pas solide. Merci chez Moto Mokhtar Diallo, merci beaucoup. Tous les jours on rencontre ces gens pareils, surtout dans la religion, surtout dans la politique, surtout dans les idéologies, surtout dans le nationalisme. Himɓe tawɓe wallahi kamɓe ɓe sikki kala ko waɗi ko fi maɓɓe ma ko contre maɓɓe. Wattangol yiila moƴƴa. Chez Moto Mokhtar Diallo, Binta Diallo, merci. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ko honɗum noon wawayma, merci Oumou Diallo, ko honɗum noon wawayma yaltinde wonugol neɗɗo jogiiɗo habitude sikkowo kala ko waɗi ko contre ma. Go'o ka diina maɗa reeno wonugol e nder fedde, rento wonugol e nder fedde, jaɓa wonugol e nder islam wiyeteɗo siratal mustaqim o laawol.
andi fedde c'est l'endoctrinement. Fedde c'est l'endoctrinement. Lawol fop rewa e maggo. Lawol ko rewa feƴƴa andi ala problème, mais sa naati e fedde fedde nden place ji no woodi no ɓurdir ɗon noon grade ko noon marir ɗon place e nder feddeji ɗi. Lawol ala lawol ayi goɗɗo no kali e lawol ko amma hiɗa feƴƴude ma hiɗa feƴƴude. A arata ɗon e créygol association, arata ɗon e endoctrinegol yimɓe, arata ɗon e laabugo cerveau ji yimɓe, arata ɗon wiigol ko menen ni ko non, ko ɗum fedde hulɓinori. Ka politique yaltu e clan, jogoɗa conviction ma on e idéologie ma on. Conviction ma on no naɓe, idéologie ma on iɗa kafide yimɓe, ça se partage. Mais ça naati e clan a piiranay intérêt clan o, hay si tawi wona ko moƴƴi. Yalta siɗa faala dadde ɗum ɗon e on nationalisme, wiigol ko menen jeyi ɗo, ko menen woni ɗo, ko fi affaire nationalité leydi. Sa naati e ɗum a wonay e pooti. Tes un citoyen du monde, an wonɗo ɗo e wonɗo ha South Afrique, ɗi frontiére ji c'est artificiel. O frontiére ko yiyata ko inde, andi ɗum no sa jindi adna on koko nanata frontiére leydi amen ko inde. Leydi ndi fof no jogodiri presque, yimɓe ɓen no jindude hoore mayre. Donc ɗum ɗa wiyete tun woni ko tadi ko haldi fotti. Tu es un citoyen du monde, tu dois bouger, tu dois te libérer. Sa naati e nationalisme, kala ko tawi yaada e nation ma on wata nadde ka hoore ma. On peut danktonde ɓe lanna e fiima fes ɓe loota ngane maɗa. Merci Ouri Diallo, Mamadou Sarafou, merci. Jonno wono ka diina siɗa faala wonde un homme libre yaltuɗo e sufa ɗi miijoji, il faut éviter les clans feddeji ɗi, parce que Dieu n'a pas besoin de clans. Si haaju Allah harino e clan o yewtete no wala poche, il n'aura pas d'ambiguïté. Joni sa ndari wono qur'an makko on ka o wi ɗon jogito konko wahyina e ma, fastamsik billazi uhiya ilayka. Jogito konko wahyina e ma. O inni si a jogitike ko wahyina e ma kon la révélation, ko non gurra révélation koko cippi kon andi wona ko iwi hakkunde men ga, ko iwi hakkunde men ga kon ko problème. Ko iwata kon ka Allah ko kanko tagi mo andi muuluje men den kon nu yadata e men, y a pas de problème dans ça. Ko iwi kon ka Allah a tawa e an ɓalejo ino yawi yadde ma, an arabujo, an portojo, an asiatique jo, a tawa ça marche. Mais ko iwi kon hakkundeji meɗen ga fayda ko yaltimme ɓen wawata gollitirde, a fewtana woɓɓe go tunge huɓɓa. Mi fillito telemma ka dina, si tu veux être libre a évitay ko wiyete kon clan. Seede a évitay kon clan dalil mum hino ɗon, fastamsik ko jogita honɗum billazi uhuya, nden hunde wahinande ilayka ha e ma. Jogito konko wahina e ma. O inni sa jogitike konko wahina e ma, innaka no an ala siratim mustaqimin, haray a woni e laawol fewngol ngol, laawol naɓaygol ma ngol ha ka aljanna, laawol naɓaygol ma ngol ha ka Allah subhanahu wa taala. Là tu n'as pas de problème. Andi sa andi ko e laawol wonda an e goɗɗo ngala haɓude, a landotaka kamba attiɗa, kamba sakkitiɗa, a feƴƴay woni, a feƴƴay woni. Sa andi ko e laawol wonɗa darato wiigol ko soro an ferti, ko soro an duwa runude, ko tugale suudu, ko galle makka e ma, non tu s'en fiches de ça. Siratan mustaqima, andi laawol ngol ko fewngol, tu continues ton chemin. A tefatan ko kombe attiɓe ɓen no ɓuri sakkitiɓe yalte e feddeji.
Ça ne paye pas parce que fedde ko addi fedde konno ton ko addi fedde konno ton ne laawol tañini de saari e laawol ko woni haajuma ko feƴƴi ko wona contrôle gol wona ñaami wona association wona ko menen ngatti ɗo wona ko men non tu s'en fiches de ça mo kala rewa e laawol portojo no wawi rewde ngol laawol wala probléme ɓalejo no wawi rewde maggo arabujo no wawi rewde maggo fi honɗum ko laawol siko fedde non est ce que mo kala no wawi heƴude e fedde no wayi wa hoggo na mo kala wawi heƴude e hoggo gasi si fedde nde wonɗa e mum nde siɗa hooli hinde jogi sawaba je te respecte soima mais min nima d'après ce que Dieu dit ko laawol ngol do waɗa wonde parce que ka laawol tu évolues mais ka fedde tu peux pas évoluer ka laawol iɗa ɓeydade kaka laawol goɗɗo ɓeydoto ka laawol hiɗa wawi yarde yeeso ma hiɗa wawi yarde ɓaawo mais fedde tu peux pas avancer ka fedde tu peux pas réfléchir miijitoto ɓenno ton ka fedde jannguɓe ɓenno ton yamiro ɓenno ton mi fuɗɗito ndarono ayawal ngal arde noon fastamsik jogito emi sikki de si tawno ko fi fedde Allah fayata o haalayno inde fedde si tawno ko fi fedde o innayno fedde o haalayno kadi inde fedde mais Allah wata haalde jogito billazi uhiya konko tawi no wahina ko wayna ko tedda metta faamude yaada e kala jamanu o inni noon sa jogiti ka konko tawi no wahina innaka no an ala siratin mustaqima haray a woni e laawol foccingal ngol si tawi noon fedde ma nde no ka hoore laawol ɗo no yawde je te respecte je pas de problème avec ça mais si tawi fedde ma nde a sikki ko ɗum ɗon woni daɗal tu te trompes goto kala mum immoytoy to yawmal qiyama hara wattake hay garawol kono anditirta fedde ma nde goto kala mum immitoy to yawmal qiyama wattake hay garawol e kadi fu aramɓe e sakkitoɓe on fof daroyto e bara ilani konto hikkiroytoɗa goto kala e mon yawmal janggana e hoore mum deftere mum nde ka fedde ko woɓɓe woni jangude woɓɓe nunna ka fedde ko woɓɓe woni fewjude woɓɓe golla mi alno kadi hunde wotere ko ɗum fedde huɗɓinori seke leydi be hino wawi supportude nden fedde tawde waɗa e affaire maɓɓe laamateri be no wawi supportude fedde tawde ɗen surra e laamateri maɓɓe ndi yaw Maroc yaw Maroc hiɓe souteni fedde tawde no protégi laamateri maɓɓe royaume maɓɓe yaw Pakistan Afghanistan ɓe souteni fedde tawde no protégi mana no hiwi no andini yimɓe ɓen laamu ngu memetake laamu ngu ko Allah joɗɗini ɓe mo yeddi lanɗon a yeddi Allah mo haɓiti e lanɗon a naati yiite kala fedde protéjude laamateri leydi ko ndimɓe soutenata leydi be no suɓi fedde nde protégede laamateri mum ndi mais a wata suɓade islam fi yo protège laamateri ma nde par ce que islam ko laawol islam ko laawol mais sikka ndeto jallu ina wawi suɓade waɗa laawol ñande o ñande yimɓe kesunno e maggo no yahede donc a anda on ɓe toon ɓe
awataɓe contrôle ñande o ñande a yiya yimɓe kesum no rewde e maggol donc nde wonno na ko contrôle to ɓe wallini diina kan to ɓe suɓi feddeji fedde no contrôle kala ko woni e nder hoggo no contrôle ko ɗum waɗi si leydi ɓe no supporti fedde protége nde intérêt ji maɓɓe économique et politique hande France kadi ko ɗum faala wadde l'islam de France France kadi yi secret o France yi secret on c'est-à-dire catholique ɓe yani église o yani église on hande ko mafia on woni supportude les grands dealers de drogue les grands mafiataires kala leydi tawndi ala sécurité ala lamɓe kelluɓe ɓe aray les grands dealers ɓe naata e mayri ɓe huuɓino laamu ngu ɓe huuɓino justice o ɓe huuɓino parlement ngu ɓe waɗa deal ji maɓɓe ɗi catholique ɓe yaadi e ɓen ɗo la mafia e kala leydi noon ka mafia naati américain ɓen kadi aray ɓe ara kadi haɓugol ɓen ɗo donc leydi mon ndi aray woni voilà no men le sikkon ko fi diina wona fiirede ko fi démocratie a ɗoy gol fastam sikka jogito ko aya ɓuranama no aldini ka goɗɗo e goɗɗo yeddotirta a nani goɗɗo e goɗɗo poɗotire aren waɗen débat hombo mari gonga diina landaki ma ɗum diina landaki ma an e goto yon waɗ débat faman sha fal yu'min faman sha fal yakfur Allah no newini c'est une information falaɗo o hoolo mo falaka o débat kala mo nanda no haala fi débat ko e fedde woni wona Allah woni defandude na nela ko fedde makko nden woni ɗaɓɓanoyde gonga dar ko annabaɓe wiyayno kenen Allah ɓe nodda tawa yimɓe ɓe ngala jabade ɓe inna ya rabbi ko an yo jewɗo men inna haula'i qawmi ɓe yimɓe amen ɗo la yuminuna ɓe ala jaɓude Allah inna ɓe jaɓali Allah ɓe innayi fasfaw anhum tertoɓe wa qul salamun fa sawfa ya'lamuna ɓe andoye ko Allah woni wiide ɗum koy ñande famuɗen kaddina men sonko Allah annabaɓe nodda ya inna Allah yimɓe am ɓe ngala jaɓude Allah inna ɓe jaɓali inna wa tertoɓe araye kaɓe andi an had tertoɗa yimɓe ɓen ndaare France nde anduno catholique on église o yani andi diina c'est la force diina mooɓay ɗanninayi findinayi diina c'est la spiritualité no wawi ɗanninde yimɓe no wawi ɓe findinde no wawi ɓe maccindinde no wawi libérede laare ɓurana no heewi janngoɓe ɓurana ɓe majja no heewi janngoɓe ɓurana no majja no heewi ko ɓurana wiide so on ɗoftike ko ɓuuri heewde arnankoɓe ɓe majjinayi ɓe majjinira on Allah wi nelaɗo wi donc aray France kadi faalama soutenude fedde ɓe soutena fedde kamɓe tiri ɓe créa fedde nden l'islam de France ndaaro ceernoɓe wonɓe France Belgique mi inna musidɓe men ɓe wono algérien ɓe tunisien ɓe turquien ɓe ndaaru diina façon mo moynade ɓe faala yaltinde diina un peu démocratisé julɓe ɓen France tawiɓe taw sikkuɓe mari droit ji ɓus ɓe ala ittugol layyay ɓe ala ɗin droit ji suɓagol ko ɓe watto ɓe ala kamɓe ɓe konti ɗum c'est à dire ko feddeji goo woni addude ɗum ɗo
Donc il faut créer l'islam de France. C'est-à-dire à leur système, waway do supportude démocratie mabbe on droit de l'homme mabbe on. Si a famal fi dum do a lutti kus sikka ko dina wonda hara ko fus wonda ka dina a landetake ko dum falada ma ko dum mijida koko shar'ina ko qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanni hida fottani a fottana on to man pasa hino ko shar'ina ko amma jaba ma ignora mais on se débrouille pas là-bas, on fabrique pas, on n'invente pas koko timmi no isa tawi oto walno gari ko amma doginangal ma citangal adorta don pièce itta ndo marsata l'islam ko siratal mustaqim ko amma hidaka lawol ma hidaka feddeji me fillito si tawi no fedde nde wonda e munde no e hore lawol gol no yawde en tant que groupe, moi je n'ai pas de problème avec vous, je précise min naali fedde koko boni komi inni sikkugol diina ko fedde la tu es parti no di feddeji di ala hay ka lawol di ala hay ka hore lawol di yawdo di ala to Mamadou Bari Soperodio. Merci Soperodio. Donc France fait un créer des système islamique qui accepte la démocratie et le droit de l'homme, qui accepte leur culture, la culture française, de soutenir. On au Maroc guerre non, on au Royaume Saoudi guerre non, on au Iran guerre non, on au Pakistan et Afghanistan guerre non. C'était bien calculé. Ça va tenir la kala fedde et de l'aide nous protège de la matière. Protéger, hiwe la matière. Be dabba hadisaji, ma be dabba aya Qur'an be déforma. Fi wota himbe ndindo leedi yi toñe ko be wona toñe de ko immorde lamu. C'est-à-dire lambe be jetta place Allah directement. Be yewta ha sikka yeddugol lando ko yeddugol Allah hay si lando ko toño sikka wala sa yeddi jon lando nga yeddi Allah harane ko nadum islam landima ida way wadde islam ma on haaju ma lay lando ida way wadde islam ma on tu s'en fiches d'un chef tu s'en fiches de la politique de ce qu'ils font ida way wadde dina mak parce que ko lawol ko yarewe mu ya koy frontière ko wonda yide ko inde c'est artificiel lendi fono jogondir planète god sa ari non ka frontière ja wattani yila tayno kirdi ha on Afrique do arabe ibe dare kullawno ci dafa la jetta moto takorani na to yandi yalidi non on faisait ça les frontières c'est non. Je précise, Lady Ben no profiti subi fedde wawande supportu de la matière mabbe ndi encourage den don fedde yo sakitu culture mabbe on yo sakitu holareji mabbe di yo sakitu géopolitique mabbe on si tawi non ka lawol wonda ko aya qur'ana wonda gollitirde fastam sik jogito billazi uhiya konko wahina ilayka ha e maada innaka ala siratin mustaqima aray andena e fedde wonda an hara hida ka lawol hida yawde tu samidor hida beydade goddo beydata ko e fedde aduna asusata parce que ko contrôle mutuel fedde ko contrôle mutuel
ndaru leynoki andi mi ndara leynoki maɗi waɗa joloko e am mi waɗa joloko e ma buye mon hande no faala yaltinde gabitanji mum ɗin wiira yadnan waɗa faaleji mum ɗin mais nde wonno koye fedde wonɗa suusata e wonɗo e nder hoggo ko amma wona nder ton ma yalta si a woni ton a wata yawde nokkugo si a yalti ton a sikka aljanna ma on a perdimo non. Ça n'a rien à foutre avec l'islam. Ça n'a rien à foutre avec l'islam. Oh clan clan, non, non. Jullo guinéen, et jullo américain, et jullo saoudien, et jullo pakistanais, et jullo russe. On faut Allah siratikal mustaqim. On est donc. Kono si on nada ma der fedde guinéen jonno andi ko saoudien jonganda. Saudi en jonno andina ko Guinée en jonganda. C'est pas la religion. Hein? Misal do joni sa yehi e leydele go sa yino be jangirta non unutu kono qur'ana jangirte non wono Saudiya sa yi Saudiya be hibe nafude no be jangirta non qur'ana on be jangita mo e tawidi selludo ko non be jangirta unutu so be gayni julde ko be wadata don ko be duwo be wadani julde c'est pas l'islam tawaka islam ana islam ala to fiu on ko be jangata don be huda be janga be wulla c'est pas l'islam ça mais ça yi no wada e leydi kanela do yi don sikka voilà c'est normal ettugol gaburuje den naata e der julirde c'est pas l'islam na islam landi goto yettu gaburuje ka goddo surra naata e der julirde mais ça se fait kono no ngannay ma c'est pas l'islam ko si a jokki ko wahi nako no saudien be wattorta non c'est pas l'islam no pakistanais wattorta c'est pas l'islam c'est des cultures ko landada ko surrugol bandu man surra awraji ma kila way jettude an kadi culture ma on hikkina do ono do joni huntorgol tamaro way nela don ko tamaro wonno hunda mais si ko lagine do be wonno ko lemune e banana nela do huntorayno alayhi salatu wassalam c'est ce qui était available ko dum wonno don ko tawata no newi hebugol a wada ni tu jetta tamaro si tawno ka quand même fuuta jallo annaba jam wonno o inna ino hino moƴƴi huntorgol lemune jamon le marsa ko leɗɗe tawnoɗe ko ɗen non woni jungo maɓɓe taguɗo tamaron na on tagi lemune vitamine ji wonɗi e tamaron ko vitamine ji sifa ɗi woni e mangore mais si anga sikki yaray tamaron ça fait partie non tu te trompes mon frère tamaron seeda e mangore mande tamaron seeda e mangore mande seeda e lemunere mande maintenant ils se font de millions d'argent dans ça piraji mabbe din ça n'a rien à foutre avec la religion mais on paye ça et puis on se demande pourquoi ils sont pauvres et de landade on pourquoi ils sont pauvres. Parce que nous aussi on peut utiliser la religion qui doit avoir gollitir de dina tak heben aduna heben jawdi promoter quand même jawle men tout mais on peut pas parce que de ngati la wongol de nate fedde naru cionci kala ko yi Maroc ça marche no si goddo nawni do nabo me Maroc ça marche ay sibe gaynata c'est codé déjà ce sont des codes. Donc haray la mauvaise habitude qui consiste à se sentir offensé partout kono no andirta hida nawni ko tuma tawi dina yewtama ma politique ma idéologie hop tu te sens attaqué mais mi sikki de dina wona inde ma
dina wona ko jewda wona ko leydi ma jeyi mais fedde wada yasi kayda jeyi hida contrôle hida hubindi parce que mi sikkade a reway ka lawol do yawgol Madina darda landagol yimbe be gonu jawnuma e taxi kono joddima e moto kono wonda seppande no awdata dum mais mo nati ka galle ma mi sikkide ala ndotto kono wadduma do comparanda parce que donc hoggo ka lawol a susata si Allah wadi islam lawol pour des intérêts politiques pour des intérêts économiques faites de créer wala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah inni wata umma isona ko julbe seke sida fala mayde ko jullo ko ndu wada wonde ko ya wuru ko jullo parce que wurda e ko dum ma yatta anani ne fedde ka Allah wata no halde no sike Allah wawata halude o farju ko o wawata halde ko ka wawi halde fedde ko contrôle ko dum fedde mettirla mi yida mi goddo contrôle mi yida yo Allah taga o subina la goddo ina na mi sub non je n'aime pas ça. I don't like that life. Mi yida yo Allah taga o ina subo namna selli goddo ina kanko subike. Donc min mi ala droit subabol ko andu mo kala no mari droit halugol ko faala ko mo kala no mari droit bangingol opinion ji makko din dum wona attaque gol mo na offense gol mo ko woni tum o tigi luto ndiri e ma luto ndiri gol e ma wona habidu gol e ma ne ko wonde dum ko do famata dum luto ndiri gol e ma c'est normal gonga makan wona gonga ankam adna maon e adna on nan none goto wonne yirde min mi dabba aljanna soda moi je crée aljanna Dieu m'a dit je peux créer ngesa ko remete dum ko ya remu ngesa ba kono remirta ngesa sanka ko falada waude ko où est le problème mi fala ka prêt à porter dina hein mi fala ka prêt à porter mi la fala da bitude mi wejita mi da bita mi pesa da bita mi pesa am yalto parce que ko wadi ci Allah wi en saga lay kono woni saga lay ko wona tedda ko e wete saga lay ko mo pese den habbi ko hombo pese habbi ko yimbe dido ko banata ma jinni pese den didi ko problème ko num pesantada ko subida ko golluda pesantana sa yeyi ton no hida golli ko subaki pese ala si goddo golli ko subaki ko pesantake parce que na gol wona golle makko ko direct ka yite ko pesante ko ben subibe golli ha subida Allah subida nelado makko wadda shahadata wana mi hebama e dina menen tegalal dina menen kare kam menen no na dum won dina c'est un choix c'est un engagement cha subi ke engagement da ko subi be engage mardi adi Allah mo subaki photocopy be pesa ne be pesa it down saga line ko de c'est les deux poids là ko boni ko moy esi gayna ma non pesete Allah ndara si a goddum o ndara anneji ma o ndara ebbe ko ettida ko o takka don yurmende makko ne o wadane don visa firdaus
partagez la vidéo. Wonnun non adda ta haymi ben tawahi be siwi gacce tawata kala ko haala siko fi diina be sikka ko fi mabbe wonda e mo siko fi politique ko kambe wonda wiude siko fi idéologie no on ngani do siko fi pays wonda hade on ngani ni c'est le sentiment d'infériorité neddo mo jaasu. Si quelqu'un est en paix avec lui-même, si God no hisi, himu hisani hore makko, hasidan ka ko lay makko. Koto ko na ko lay parce que ce sont des énergies qui sont très très dangereuses, destructrices o rondo ta ko dum. Ruwete si God no hari, o subay ko nyama. Si God no wela o subata, mais si da hari a subay ka nyama, a subay restaurant monata. Le sentiment d'infériorité, quand l'estime de soi n'est pas solide, on se sent offensé. Tuma kala tawi, estime de soi ma, valeur ma, poids mon pesa ta, anda valeur mo. Kon tuma kala ko ngesiti ko mene ngo yawi ka ngo yenni men kadi ko dajal. Ko nunge o nari ko hala, sala ni ko anje dina. E ko nulabe e on halfina an ayejiti inde mande j'ai des problèmes. Tu as des problèmes pour rien. Goddo inna ma dina ko lawol inna no ko suudu ko fedde ko tapirde da est ce que ça yeyi ka lawol do hida mari problème sa yi puli jono rewa maggo je ne crois pas. Hida mari problème sa yi balé jono rewayam je ne crois pas. Hida mari problème si indien jono rewde do je ne crois pas. Mais monati non ka galle ma ko association mo ko do wada jodade ko do wada jodade ko do teddinede ko do jokkede kari haali o men nanirade kari tawe don Allah non no ko leydi kari confirmali be halali taw leydi kari leydi ayinde leydi ka der qur'ana do jokke leydi ayi dum do Allah inna jokku gonko wahayna inna jokke leydi jokke jerna kari ko jerna kari haali onon naari taw nyande yawmul qiyamah anga on ka fottudo woddugo imoto parce que o regirta parce que mo andi ko abandi an tigri ko abandi yewtereji Allah din no wali no laabi ko ida acci dum do hida hala inde yimbe da hala inde leydede konnu kadi addanta dum do yimbe ben ce sont les pensées rigides ko miijoji fendidi. Voilà, no wodi miijoji des pensées rigides ara no fendi way si nebbandani ka andi ilata si ndiyam woni glace andi ilata figé ideji gon non ko ton way ben non si gakkille goddo no way haray kanko mo sikkude piiji din fo ko none goto duwa wonde Konakiri fo ko cionci goto duwa wattade Konakiri fo ko none goto kilo façon goto duwa fofude Konakiri fo ko nokku goto duwa fewtude. Des pensées fusées. Yewtireji din ko none goto to sira jangude qur'ana ko none goto to ala jangude ni mo jangirale no jangaki ay sino selli ay so wawata chanjude harta ko jangaki nyembugol kopi e jangina goto. Si goɗɗum respectani ordre mo ɓe andi on, il se sent offensé.
ka watta ndema ka jangimma ka yaaduma si respectale ordre mo ɓe andi on hoggo ngo ɓe woni e mum gon waɗaki koko innama koko wayna o anda koko wayna wona ko wayna o yewti ha hinna ceerno kaari wi leydi kaari wi alaji kaari wi ko ɓen natata yiide yawmal qiyama e wigol ɓe wi ko Allah wi'i nelaɗon wi'i Allah wi'i nelaɗon wi'i si tawi noon mo wonɗa wi'ude on wi'i koye Allah e nelaɗo itte la bas ce n'est pas de problème avec ça ina weltani ceernoɓe buy wonɓe noddude e tawhid wonɓe noddude e figu eɓe wakkili hiɓe yaltinde yimɓe ni je ne parle pas de ça mais an hiɗa andi ɗum ɗo ça ne conforme pas mais ɓayi tun leydi ndi jokkuɗa ndi fedde nde jokkuɗa nde no e mum tisu jamais de la vie nelaɗo no waɗayno naafila daro e ɓunutu janga naafila wa qur'ana konno ɓandidiri ɓunutu e qur'ana konno jangi ɓunutu wa jangande qur'ana mais tu as des problèmes devant Dieu. Ɓunutu ko koko ɓe jangata ma ndasi ko kattumil qur'ana ɓe wiyata ko on nanta son gamoƴa c'est pas la religion ɗin gondima nafatama ça n'a rien à foutre avec la religion rien ko yimɓe tawɓe heƴata e maɓɓe si a yewti fi fedde maɓɓe nden ko tawata yaada e ko ɓe andi ko ça sont les pensées rigides parce que piiji ɗin a suɓike wo si tawi ɗa jogii ɗiɗi yeeso ma a suɓike wo si tawi karam ko ma ɓe giɗa jentade buy wawa noon andude compara ndara ɗaɓɓita noon ko sariinaka mais si tawi ko goto jokkuɗa ko Allah pette jokkata goto ronkani sude sa jokki banaɗama goto a lutta e kus parce que so ɓoylike a ɓoylike so farji o farji so naati yiite a naati yiite merci Ceerno Diallo ko ukkata yimɓe ɓen kadi e oɗo tawgol ɓe jogui o caractère kala ko yewta e fait croyance ji maɓɓe ma e fait politique ma e fait ko ɓe hooli ma e fait leydi maɓɓe ils se sentent attaqués c'est parce que ils suivent leur ego c'est tout gudda maɓɓe ɗan ɓe jokki parce qu'il accorde une importance excessive au moi c'est-à-dire moi maɓɓe on yiɓe teddini ɗum ha feƴƴiti ha ɓe woni paranoya ñawi ko Allah pet timmi ko kanko woni laaɓuɗo mo Allah ella mo Allah ayyiɓe ko lutti ko fof a tawa erreur wino to si tawi an a sikki ko jokkuɗa kon erreur ngala nder to mais tu es dans les problèmes parce que ko sino andino to ñawda jogiiɓe sifa o legoɗo ɓe sikka e aduna on koye fe maɓɓe woni tournude ɓe sikka aduna on ko fe maɓɓe woni tournude ma ko kamɓe woni tourninde aduna on non bappa min nima aray ko aduna ɗo iwa ɗo woɓɓe andata yaari ano indema haale ay quartier ka wonɗa ɗum ɓenna mi ganda oɗo e ɓe ganno ñaaɗi ɓe anda ɓenma ɓen no ɓe ganda ñaaɗidi makko bappa nawna selli anda ɓenma no ñaaɗi créez votre paradis la liberté totale Dieu est amour
Dieu te donne ta liberté. Allah ne jonnuma liberté hakke ko jonnuma liberté ni hey gonon si on bonnata mi itta on do mi adda bonnobe be torola yaafu e mi yaafobe ko kanko wadi reedu e ma kanko wadi tuba e ma o kanko wadi c'est vrai complot hein kanko jonni iblis ani secret. C'est juste un jeu. Ça va avoir non déjà tout est sérieux. Quel sérieux? Tu es sérieux d'abord? Jogi be sifadi mi jogi be sikayat na on kambe no sappade be tu. Kambe tu wona sappede. Kala ko yewta kambe sappa. Kala ko handa kadi ko menen go sappi. Ari politique comment on s'appuie idéologie comment on s'appelle mais tu es malade net on do halde on anda ida woda c'est que an bayida sappade adnaw an adnaw ko bombe an adnaw moƴƴa an adnaw ko fus ko dum adnaw woni vivre de artira ko dum ko da fam on appelle ça la loi d'attraction des énergies. Énergie ji di wonda produire din kandere horema ko non yirta aduna moƴƴa mbudi ko shaytane adna ko fus donc a woni fusida jibi ko no wadi joni a woni fus wona aduna wondana akira a woni fus a woni pube no wadna joni da sikuli ka danna no anyuma on ko an ani aduna kono yidirta tagu don anya ko tagi ko di o tagi namma mais c'est paradoxal hida nauna sin mais aïda l'éveil de nauna sin aïda meside mais c'est paradoxal je comprends pas hida Allah o inni siratal mustaqim non ko fede come nenni aljanna sodado aljanna ko gollete tu crées ça no sofi non parce que ko ya terto kala ko an la wi ya terto sona no yata aljanna ma ko do mburi sartude terta gol kala ko alla wi ya terto c'est un travail. Aray non mi rentina on si tawi tun a yi bana adam woni ko nene ma woni ko bemma woni ko kramko ma woni ko mushiddo ma woni ko kawtal tawi mo jogi o jikkudo la mauvaise habitude qui consiste à se sentir offensé partout ko nawnudo hato jinno e thérapie wattan hila piiji dannoto piiji di hooli din wattan hila yewtugol fi majji sa benda sona dum en dan tajay golle mon den bonay ni parce que lui il est paranoïa a wada tentation yewtugol fi diina stayi mo e fedde andi goddo no e fedde rento yewtugol fi diina parce que kala ko yaada e fedde makko den il est prêt à attaquer way ko nawnudo kala ko yaada e boitum ka wondon mo wadi prêt jakkugol ma directement et puis yara no yirtama non ko yiyande dajjal yiyande shaytan o yiyayma. Donc il faut beaucoup se méfier si tawi conversation ma on benda sa andi goddo ko ni wayi andu tu avec un fou il est malade on a un dogoy si afala ka en namon na bon yo business mo bon rento e yewtugol fi diina yeso makko on menen do on a déjà commencé à créer notre paradis on s'en fiche mais yewtay kala ko men fala on s'en fiche sa gayni hubbude adan na horema parce que nawna selli no wedi jodi mais toi peut-être tu es dans la famille tu es avec des frères tu es avec des collaborateurs watta ngila si tawi neddo on no e der parti politique ndeda yewta fi politique rento e horejo parti on halugol on ko boni ma halugol parti
sitta parti on di horejo parti on. C'est un vrai Dieu pour lui. C'est un Dieu, c'est un tahoud. Je le répète, a wattana yila sa falaka enna mon dan taƴu yo business mo on bon. A wattana yila so tawi ɗa yewtude fi nationalisme fi leydi wattam no woɗɗo yimɓe so haali inde leydi ko ya takku ɗon ko moƴƴi. si a yaltini ton ko ɓoyli ko ɓuri e fande i pététuer ɓen no woodi. ɓen no woodi sa haali fi Maroc Allah walleta ko moƴƴi wonɗa haalde. sa haali fi France Allah walleta ko moƴƴi wonɗa haalde. sa haali fi Iran Allah wallera ko moƴƴi wonɗa haalde. ma fi Liban ma sa haali fi Saudi Allah walle ko moƴƴi wonɗa haalde. pour eux tout est propre. a wattana yiila ndeɗa yewta fi ɗiɗo piiji parce que ce sont des gens qui sont malades, très faciles à offenser. ɗum mi innata yimɓe termous. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Ils ont des problèmes à l'interne qu'ils n'arrivent pas à gérer. Parce que nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe piyama, ɓe yennama, ɓe raɗama, ɓe waɗama embargo. Mais lui c'est un prophète. ɓe yaltinama ka leydi maɓɓe. C'est un prophète ça. no woodi prophète ɓe waraɓe fellaɓe. C'est ça le monde. Comme ɓe watta ɗe golle ɗo, ce sont les paranoïa, les pensées rigides. ko jogiiɓe sifa ɗi miijoji watta ɗum prophète ɓe. e mawɓe amen ɓe, leydi amen ɗi, diina amen o, parti amen o, rento yodi. rento e makko no rentortoɗa feetuɗo sa fotti ka hoore laawol. ka maɓɓe ko yewtere façon gooto woodi, ko yiyande façon gooto woodi, ko yahande façon gooto woodi, ko ñamande façon gooto. ɓe annda goɗɗum ngo no waawi yawde kadi, ɓe annda kamɓe. est ce que ino famade partager la vidéo, mettez le cœur ka lannode yewtere men. ara meɗen salminan monsieur Saliou depuis la France, Thierno Diallo, Gadettou Diallo, Fatoumata Baldé depuis la Belgique, Fatou, merci beaucoup pour le soutien. Oudou Diallo, merci. Montrambe en Amérique, Bamamad New York, merci pour le soutien sur la page de Nona Chili. Merci Aïcha Diallo, merci beaucoup ma soeur. Ɗiɗo piiji sila mari sifa o jikku ɗo e to sanjiramo seeɗa seeɗa. Andu jikku koye nder balɗe 4 o ekkitete ma e nder balɗe 7. waynodirgol e makko iɗa hato jini o moyen des jours, des mois, des années. C'est pas facile parce que ta sikku ɓeɓe wonɗa haɓudude e mum ɓe dartima, ɓe dartakima, ɓe luutodiri e ma, a sendidira e dartiɗo lan e luutodirɗo en. joni ɗo yawta goɗɗo no hoore laawol, on fop misaliɗon hoore laawol, on ari ɓe Allah inni siratal mustaqima, laawol foccingol fewgol ñimgo. an a seli a naati ka koɗoɗoy, a yehi a heƴi ɗon, kanko o feeƴi on luutodiri. kanko wiyama ko goudron fewgal ngal direct yata ha sere kori ma ha mamu. on yehi ha takko kindi, a yi laawu ngono ɗon hiku laaɓi, goɗɗo no dari ɗo moy alijanna yawuɗo sut ma sere kore pressé ɗo ko yartu munnoɗa a hewti sere kore sela ɗon hara ko coupeur de route. joni noon fi kanko continue laawol ngol wona gere, selu ɗon kadi yaari ton wona gere. Allah inni ɓe anday joni a sendidira e dartiɗon
emo lutondirɗa dartiɗo ma on kon haɓidata e mum waɗa min ɗo joni mbiɗa jogui philosophie an o mbiɗa jogui gongan kan mo ari inni nota haalo o darti kala mo ari inni nawna sellita haal ɗo fi islam o darti kala wota haalu fi éveil o darti kala mais si o tigi ari inni ha min konko haalata ɗon mi hoolaki o dartaki tan ko droit makko est ce que ko forcé holnawne seydou ɗi kon gonɗa haalde ɗon ko fenade o dartaki ɗa seke men luutodir wona fo jaɓata ko haalɗa ɗum ɗon noon metti famude nde sikkunoɗen rewɓe ko enen jeeyi worɓe ɓe ko enen jeeyi wiɓɓe ɓe ko enen jeeyi musidal ngal ko enen jeeyi kammu ngun ko enen jeeyi parti on ko enen jeeyi sara koola julirdaji ɗin ko enen jeeyi hoɗo ngon ko enen jeeyi kono jewɗa a jeeya fus a jeeya ɓengu ma no wona ɓengu goɗɗo ɓiɗɗo ma no wona ɓiɗɗo goɗɗo leydi ma no wona leydi goɗɗo c'est le temps ko ɗum jamfima. Merci Masta de Guinée Show, merci à tout le monde. Repouka, merci. Binta Diallo, merci. haray goto kala e meɗen no andi neɗɗo wawɗo ni siɗa andi ɗa mari neɗɗo wawɗo ni wota jogomo jogande ngaygu ka o jogi maɗum jogomo jogande nawnuɗo c'est des malade ɗum no heewi kamen ko ɗum wota weddodo yimɓe ɓen e haala wi wota weddodo yimɓe ɓen e haala wi few jogiiɓe sifa ɗi jikkuji ɗo wota weddodo e makko yeddotirgo il peut éliminer no wawma éliminer sans même se rendre compte que le monde c'est la divergence. Donc arande ko ɗo wonde gattude lampu jama balde mon ami personnel meɗen salmina kala wonɓe sutende oɗo page financièrement wonɓe sutende oɗo page argol tun dara mo like vidéo ji ɗin partage wonɓe sutende oɗo page wonɓe men windande wonɓe sutende oɗo page sabu kañum kadi sansugol gollitira ko wona yewtede ɗo kon nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.